Okay guys, guhaye ikaze kuri iyi channel. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora kumenya niba account yawe ya TikTok ari international cyangwa se ari TikTok isanzwe, ndetse nkubwire n'icyo ushobora gukora kugira ngo ube waba monetized kuri TikTok. Twihuse kugira ngo tudatinda, reka dufungure TikTok yacu, rekandaho tugereze ifunguke biterwa na internet ufite. Ikindi ino video nuza kwikunda ukore subscribe, like, share na comment. Nurangiza uraza uhita ukanda hano handitse ngo profile, hano mu iguni. Numara gukanda urategereza, urabona namaze kugera muri iyi account. Numara kuyigiramo kugira ngo ubirebe, uraza ukande hano hejuru kuri tuno turongo dutatu dutambitse hano natunze agafresh. Urakandaho gutya, numara gukandaho uza hano kuri iyo option ya mbere yitwa YouTube Studio, iyi natunzeho agafresh. Urayikandaho gutya ubundi utegereze. Urabona ko biri kurodinga. Urategereza, urabona ko twamaze kwigiramo dashboard yacu. Noneho hano urabona bari kutwereka positive views, net followers na likes, ariko icyo ngira ngo mbereke ni icyo bita monetization, ikijyanye na monetization. Urabona hano ntabwo bari kubitwereka, reka dusubire nyuma turebe neza ko babitwereka. Okay, none urabona ko bifungutse. Hano nuza hano kuri monetization, hano hatunze agafresh. Urabona ko handitse ngo hari video gift niyo bita subscription gusa. Iyi ngiyi rero ni account ya TikTok isanzwe. Iyi ngiyi ntabwo ishobora kuba monetized. Ikindi ushobora kuba wa getting a gift cyangwa se ukakora icyo bita subscription, connect more closely with viewers through subscriber honor. Reka noneho mbereke account iri international ukuntu iba imeze. Ndaze switching mbare yo shyiramo mbere ukuntu imeze. Kanda kuri switch account ngaha, ubundi nyihitemo. Utegereza nako biri kurodinga. Tugiye kuba twagira muri account international, mbereke ibintu bigomba kuba birimo. Nusanga nawe mu yawe bitarimo, uze kunyandikira kuri 0798084151 gufashe gufungura iyo account. Urakanda kuri profile yawe rero nk'ibisanzwe. Urabona ko namaze kwigiramo, iracyari na shyashya, ushobora kuba wana followinga, ngira ngo uri kuyibona. Turakanda hano hejuru rero kuri twa turongo dutatu dutambitse, ubundi tujye muri YouTube Studio nkuko nabibabwiye. Iyi ngiyi dukandeho gutya, ubundi dutegereze akanya gatoya. Urabona ko noneho yo yamaze gufunguka. Ibyo nababwiraga rero bitakwereka kuri ushobora kuba wakwemererwa monetization ni ibi ngibi biri hano, icyo bita creator marketplace n'icyo bita creator rewards program. Izi ngizi nizo features zigomba kuba ziri muri TikTok account yawe kugira ngo uzabashe guhabwa monetization. Urabona na za zindi zose nababwiraga zigiye zirimo, izo bita subscription, work with artist, TikTok shopper for seller, live incentive program. Ariko izanyazo ni izi ngizi, iyi ngiyi n'iyi zigomba kuba ziri muri TikTok international kugira ngo uzabashe guhabwa monetize. Niba rero account ya TikTok itameze nk'uko nguko hano bimeze, nyandikira kuri 0798084151 ngufashe gufungura account ya TikTok iri international.